A gost trećeg dnevnika je dr. Ivan Lovrinović, profesor monetarne politike i međunarodnih financija na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Profesore, obično vas percipiraju u javnosti kao jednog od najžešćih kritičara monetarne politike Hrvatske narodne banke. Kako bi vi pomogli ljudima koji imaju kredite u valutnoj klauzuli u švicarskim francima? Pa pomogao na način da ponovim ono što već ponavljamo 2-3 godine, ja i nekoliko kolega ekonomista, a to je da valutnu klauzulu trebalo je već davno jednostavno ukinuti, zabraniti i danas ne bismo imali uopće ovaj problem. A tad se to nije slušalo i mi danas imamo čitav niz problema. To je ustavni problem, provedbeno zakonski, on je problem administracije, obračuna. Dakle, sad se valjaju, čitav sustav se valja u moru problema vezanih za valutnu klauzulu. Znači, treba na dan ugovora, kada je ugovoren kredit, treba tada izrasti kredit u kunama i prestaje bilo kakvo vezanje za švicarski franak, euro i time snažno vratiti, znači, kunu na scenu. Jel tako? Dobro, s druge strane, kritičari te ideje kažu da bi to uzrokovalo bijeg kapitala iz zemlje, snažni rast kamata. Kako na to odgovoriti? To uopće nije točno. Pogledajte situaciju u Mađarskoj, Poljskoj, tamo nijedna banka nije pobjegla, nisu porasle kamate, prema tome ništa od toga ne drži vodu. Dobro, sad je valutna klauzula pred Ustavnim sudom, kako očekujete da će to završiti? Pa ona je pred Ustavnim sudom i mene čudi zašto Ustavni sud to već nije riješio, jer se radi o jednom vrlo teškom problemu. Znači, to je socijalni, ekonomski i politički problem Hrvatske i on će se eskalirati iz dana u dan i po mom mišljenju u neposrednoj budućnosti on će se prenijeti i na euro. Jer svijetom pluta ogromna količina špekulativnog kapitala koji napada švicarski franak, zlato, sutra će možda euro. Prema tome treba, znači, ovo je vrijeme kad treba donijeti državničke odluke za Hrvatsku, treba donijeti snažne odluke, treba resuverenizirati monetarni sustav, jer naš je monetarni sustav do te mjere ugrožen od 1994. godine, da uopće nije čudno što se danas dešava. Jer mi danas imamo situaciju da je kuna postala sekundarna valuta i da ima svega 25% u ukupnom monetarnom sustavu. Dakle, zadnji je čas za državničke odluke i da se vrate neki epiteti države, a to je vlastiti novac u monetarnom sustavu. Što kažete na ovu ideju iz vlade da se fiksira tečaj, dakle, konkretno u ovom slučaju na 5,80, odnosno SDP-ova ideja oporezovanja kamata na stambene kredite, kako na to gledate? Pa gledajte, mislim da ovo sada licitiranje, da li da se fiksira na 5,8, 6,0, znači pristajanje na jedno vatrogasno rješavanje problema. Međutim, mislim da inicijatori toga nisu svjesni jedne stvari. Čim vi fiksirate tečaj kune prema franku, recimo na 6,0, vi ste time napravili ništa drugo nego naprosto učinili besmislenom valutnu klauzulu, jel tako? Pa prema tome, ako se to i usvoji, to će biti jedan dodatni povod za Ustavni sud, automatski, dakle, ukine tu valutnu klauzulu, jer ona time gubi smisao. Prema tome, Ustavni sud treba reagirati brzo, jer je valutna klauzula, ona je protuustavna, ona je neprirodna. Ovo oporezovanje kamata na stambene kredite, koje bi eksponencijalno raslo kako bi kamate bile veće, to dosta logično zvuči. Na taj način bi se prisilili bankari da smanje kamate. Pa gledajte... Jedno što bi onda možda naknade. I to možemo o tome govoriti, međutim, kažem, to nije krajnje, nije suštinsko rješenje. Što vama znači sad ako smanjite kamatnu stopu za 5%, kada vama je glavnica u francima u godinu dana narasla 40%. Znači, to su sve praktično sporedne mjere i mi se moramo vratiti suštinskom problemu i za neposrednu budućnost riješiti problem koji će se pojaviti, a znači da ukinemo što prije valutnu klauzulu, jer to je ključni problem koji je sad izrodio čitav niz drugih problema. Neke države uvode zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga, treba li nešto slično Hrvatskoj? Vidite, taj zakon nema Hrvatska, jedna Srbija koja nije ni počela tek pregovore sa Europskom unijom, ona je pred donošenjem tog zakona. Prema tome, o čemu se tu radi? Tu treba zaštititi malog klijenta, štedišu, korisnika bankarskih usluga, investicijskih fondova i tako dalje, da se ne može desiti da banke dižu kamatne stope, da mijenjaju kako hoće, da valutna klauzula postoji i tako dalje. Dakle, Hrvatska, pošto je praktično ubrzo će postati članica vjerojatno Europske unije, ona mora imati takav jedan zakon, a vidite, mi toga nemamo i mi smo se na području monetarne politike vrlo slabo približili Europskoj uniji. Prema tome, smatram da na ovom zakonu treba raditi hitno i on je vrlo važan u preveniranju onoga
što se evo danas dešava sa švicarskim frankom. Profesore, hvala vam na gostovanju u Trećem dnevu. Hvala vama.